Chibay ule vain nun kong ruay tuatan pathian thu kantan no pangalo piang ti kan ngai thadon ani he thu hi tukinahian lalpanin kanin pol na personal devotion atan kan lo mangle don nia zolni isaya ziak bungku chang ruk thu lo ngai thale ila chang khata tanga changa kha amain kan zir zota a tukinahian chang rukna kan zir don ani kantan no pangalo pianga fapa pekin kan omta a rorel na chu ko ki a chuanga nga aminga chuan maka arem ruat tua pathian chaka chatuan pa arem nalal antidon chi a lalpana thu mal somro se amen tukinahian zolni isai ziak bungku achang ruk thuwa po e ti ila a then khat na hemi chang khat zat ve ang vela hi kan zir anga naktu ka hian azat ve dang kan zir le don ani athua hausak de hlek awangin vai khata zira atam tham deuh dona then ni angin chang ruk thu hi kan then don ani lalpa zol nein kan tan no pangalo piang ati hian sap hovin inclusive anti angin mitin huap zo chanchin lom ani a vantir kovin mitin ta tur chanchin thalom em karon thlen che wani ati nen khan thu in zom le in zul tha em ani tlat mai zol nein kantan no pangalo pianga ati a hian he no panglo piang hi kantan le itan ani ve a kantan ti hian Israel nam chau ni lo nam tin min huap veka inclusive wat ani ang takin tu po a huap veka ni adot le a hian fapa pekin kan omta ti in na soya kan tur ai tura kan thi ai thi tur sual thoi na tura hlan tur fapa chu pek kan lo ni ta lalpa hna lom thui soyang u hetiang hian khai khin le te ang moriat langa hlan tura lalpan abraham hna adil le aphut ber kha afapa nei chun isaka kha ani a mase isaka hlan tura engkim ape fel nuwa anunga thing buka beram alo omreng maya isaka aya beram chu haral thilhana ahlan ta jok ani chutiang chuan isaka chu thitur kha athitalo ani chutiang chuan lalpa thupek le thil phut chu misual chu athiturani ti kha ani a amairo chu pain afa kholo na atur don lova fapa po in apa kholo na atur heklovang tia ezekiela suyang khan pa thinlunga khonga inro puile lian tak mai chuan kan tur ai tura misual te thi ai thi turin afapa min peta ani chu avaro pm lalpa chu fakin amro se zolne isayan kan tanaw pangalo pianga fapa pekin kan omta ati hi prophetic present anti a lo thleng lo kha mulok tir anni mewa wangin tuna thleng to angin an puang thina chutiang ang chu prophetic present ti ani chu hrilok na ani chan po ani a fapa min pe ka hi pathian fapa chatuan lal fapa ani a chu lalpan ape che a ithin lungin lom takin dongla thlale to suang che atlangkom nan ti hian sei ka du ani Martin Luther suyangin aming kan riat tuna kan zui isu hi ma na piang nimina thi tukina thole naktu ka lokal le turangin ithin lungin ngai tlatang che heno panglo piang hi itana ni a ichan pola ni a itan na takin lo haula thale to hau suang che achan chu lalpan itan ape che ni isua nei tu ni turin lali suwa chu idu than na sang berpela thildang reng isu ivon na tura
khovel thili hum zong tha in lali suwa chaw nget takin lovua nang che ti chuan pathianin itana isu apek chan che ang tak hian kan tan no pangalo pianga fapa pekin kan omta ti kha inuna alo thenga nga fapa pek nei tu itana lo piang nei tu ini chuan khovela hian mitam takinan o ron ini don ani lalpan athu kan zatan malsom ro se amen itong tayang lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina hian kan tan no pangalo piang ti thupui mangin Christmas thu cha toy te devotion atan kan lungai thale ta he thu cha hi angai thaphak chin zong te tan atharin malsom la kan tan no panglo piang le fapa min pek isu nei tu ni vek turin kan za hian min tran puyang che i khongai na le imal som na kan lalpai so Krista mengin kan ron dile amen lalpan malsom theu cheu ro se ni le nuam vek wale